Anti-Nasional Gerakan Murdabat. Anti-Nasional Gerakan Murdabat. Narendra Modi Jindabad. Narendra Modi Jindabad. Kaungres I Hoshiar. Kaungres I Hoshiar. Kaungres I Hoshiar. Kadang all Assam along ta jasmet BJP party hinpen. Jenon Assam along manpeng ke thenai iltum kaching onai Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ilitum kadang party hinpen bini je parai dulu je jasmet Gaurav Gogoi ada the State Congress President alangli out adur pendang lok ISI pen agent lapen pasta alangli family tum oso alangli hemasor oso mar bahini pen jenglok Pakistani ratume agent la sonse tum kaddo be arju polong lo lapen pata alangli ke foreigner alangli hemsor lapen oso mar bahini Indian citizen tadi nasila somunit pini ko sonsi samalong kaceripo India pan alang liko sonsi la sobang alang li kapaprang nangji racing kulne kupate alang li somar bahini India citizen kali asi nilito mahinpen in rempol jasmet Congress aya party all Assam along non jasmet latak monsam gitu jasmet BJP sarkar banglo iltum teknolog karbiang long pencang long di mahasau pendang long Assam angkang pilong se monsam dulu non kasi labangso monsam lapen ng parta BJP government pe non ason asorar kacing turasai ke klempon nang litung ladak da difuda teklon litung flyover arum sidulo latanon festival aru si angku ponye lam dolo lason si Assam angkang pilong se merat kacing turasai do de sang se pen BJP asorkar Dr. Himanta Biswa Sharma pen kajari pon asorkar ke klempon labangso monsam ladak latung kapap fugje pan koson si suluk sudah khai hijan kapre khai pen isya khai dhorom pacar bo ye pan lok si latung klem lasi labang sok putak pini BJP pen ladak Karbi Anglong is district committee non iltum president Roland Killing tambe bangpo iltum kaching honai CM sarsi tambe alang li jasmet pini bangke West Karbi Anglong sila bangso protest long dopo lapen pat adak mass joining pen chenglok ason program do alang li tum bangke West long char putim chethak lo বিয়াংগতো ঠিক ইয়াত মানে যিকোনো সংগঠন ইয়াত আমি ইলেকশন নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ঠিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডক্টৰ তিলকদাঙৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে যিটো বিকাশ উন্নতি পথৰে আগবাঢ়ি নিছে ঠিক তেনেকুৱা গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁ জাতি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ দেউতাকৰ দিনৰ পৰা ঠিক আমি তেনেকুৱা নিবিচাৰোঁ ইয়াত জাতি জনজাতি সকলো জাতি ইয়াত বসবাস কৰে শান্তি সম্প্ৰীতি বিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা আমি গৌৰৱ গগৈ আমি মুৰ্দাবাদ দিছোঁ সেইখিনি কৈছোঁ